If I shall cover. Wadawroma mejoso. On offer power. Me that's it. Aye, on offer. That's also sir. You're also handsome. Because Michelle Fryana a different from Sadia Watono. Say Nipano year of Fryano. We hear deliverance. We hear food deliverance because I say why you penny kakra pa. Our fly So. Say I told be a mention Crawford catch me. Say Crawford share me one or one. Now on show me with TV so also who me one or one. I say I want funny more a chain TV so the no. And I'm say I told be a camera man casa no him pipe. Aha, because who fair why? Why Debbie, me babe wale why? So from where? Some me ba me yele ni mechi. Me babe wale why? Oh, that day I'm in pill. I said I'm coming him. I will be him mama bro so him will be the mama bro. Say me show fry and so I say we dey in Felicia Osei. I'll say. When you say me so me do say. Debbie we dey ankasa no. Me dey ankasa ye Nicholas Osei. Nicholas Osei say me papa no ye sojani. In fact, we in the system ye pa or 25. Hey. Yeah, me papa ye in the system to no one kwa heaven kura would be need the I was as if we should in the system. Now or ma 25 inti mini animum a man in yes say wa and was say wa or say me papa ya santini. Or then or say no if me asantini. Once I sent for the say one was say the Fenia grown a free year couldn't do Ajamine. It's miniaba, Yamishrao. You are so fantastic, beautiful, dynamic, everything. Yes. Oh, more fair, pa. That's it. That's it. What's that so for my men so be fatal? Oh, be a catch me. I ain't my men found yes of my me be fatal. One say, said you was said, and said you when you no. On says for my me be a while. Nani mo de tip puppet so nko to me gu asole. No cre. E pamuni pa. Na wanyinya nani mo nanim kusu ti se nsu a emuna wa Nigeria e ba Ghana. Aha. It is so for my me be o wa nanim nko an no etumi sey asole. Say so for my me di nso e your frɛ e ye calling. Me de nyame frɛ me o. O de be fa me so afrɛ wo. Nyame frɛ so obi so. O for. Ada come center. Ada bi. O be fa o de be fa me. Say when ni je ho de ya o se ye misa matu so ade say o se ye misa ye bisa o de be mai eti e request bibia wo wurade wa o de mai na che say nyame be ma wo sa adwuma no ho ahoden ene ye ho abotre na wo de aye cause of maame di no wuni abotra kuratwe nko an e begu asole no sofo bia wo ye nyame ye adwuma na yili ni abotre no gu asole kwa wo ye nyame dwuma wa wie wa kwose office mi se me kwose me office na me ye consultation e mai ba tenten ba tie ba kokko ba tuntum ba tetrete ba achache ba pipripi ba de koyie de bibia ne nemo esa na wo yele sabe onti adwuma na se a ote wa ne na koma etse ani obi wo no ma wo be wura sofo office ya owo problem bebre ono ma okuta bipolar osan wo dementia o bibia bi nto oba ne kasa no ensisi so sofo anya abotra ma na obekasa me koy sofo ni mpenipa me kama sam kora wo twa ma no ena sofo nso nya abotra ma na wo cha sofo ma me nso wo aso dem wo se edenko na mo ka ho asema mo nwie da enti ayese enkosi nkwada eti nipa ho adwuma ye no eden to obi o wale sofo bia no ene ye wadwuma bi o wa doctor sofo ene wo ye nipa ho adwuma no se wo yele ente wase a da bia problem because yanso no ase sofo Kumchacha me ho ema ho de wo bebre wi ase ene awurade yado matu kwan so ba kwa burochile nkuro be ye 10 countries ba hie ma awodo different so ati ase enti no e ba no sa esa wo yele your wife be patient with you. Thank you. Anya sa de ade bia. She shouldn't argue unnecessary argument.
yes, negative babalicious idea when here. Babalicious ne dear. Say now also negative no say no na kind no. Me aka negative. Sir. Me say unnecessary. Ni nyina negative and babalicious. Say it is of my media the ahofe eden na wunya abotere nso a ebeboa wo. Nti asofudie na nkasa no ya na asofudie nso ho adwuma na eden. Na den na asofu bia pese the years of mami. Na so betumi aye sofo na oyereti nipa nim na obia wona wo sofo ba bia onya oyere so te ho. So te nipa nim kra obi anim so oyere. Say no different too, different say. Debia. Sabe ma bi akọ ba bi kra na onye sofo kra na yele te ne nchen. Efe. Be ma aisa wonu ku akọ ba bi program. Sa wote ku nchen. Na aboa. It what nipa mo. But so I say ba say on say sofo most of the pastors na mo ho no. On na yesofo na yere nye sofo. But still e frɛ ma me sofo maame. Na otesoro ho abra onye sofo. Awo en ya kan sa ma ka ho. Ba ni nyina ne say won say asofodie eden temptations wom en social wom amane wom. So eti tambi asa wo yele nso anye dynamic ya. Na wa mowawa ya na ha wodwuma no. Okay. Sofodie din o. Eti me amete wo kora asofu Kumchacha me yesofo no. Ya asofu obi ho asem ba. Na wo frem na me kan na me doje. Na me hu sade ya me kan asofodie din. Sabro nsam no ya fra na crave deceiver. E man na ba asole no. Owo ye 100 ya. Emu 60 na ebe so hukun. Obi me mabom pa ya ma obi da. E wo teshi nungwa ene tema area ho. Ama nipa na invite me ofie. Me kura nya ni fie so wo invite me just me call me program o tema. E ko di me case bi echi ni ade na ofre me. En no abama solid 2 times. En o say me do tema de a ene ye me mfa ne ho. Ene ja me fa ne ho no mo na me yese me ni bedi nkomo. Ka obi a wo mu se sofo wa fre sofo a sofo se o ba. Ka be sie su ohun decent se de ahun ofe wo sie su ohun. Ba me do sister no wo no no na ntoma ne bo ni mu sa. Eti me kore so ko me ana me ka so menche me be se me ko na me ko toa me business so and also one here so for wo ko de ya na e bom pae ma me ana me pagya me nsa sei ana sister to form ana ntoma pae na ade yi boso na emi pa sister emi eti se my body say 4 hwa na sister da wayaya na ade yi boso na hwene ba ye 10 egu na se na emi pa mu ni na emi o say akono sister emi pa egu so bonsam ye trophy bonsam ye friend crave deceiver John 10:10 obewia ne wakum na wasai by ebasa ena me ye hu faith ya wo Bible say ebasa 2 Timothy chapter 2 verse 22 ebedu 24 o si dwane o mranti bremu akono de ti aba ne say dwane eje wo kra nkwa won say bi na Joseph ene papa na yere no Potiphar Genesis 39 okọ dem wa oye so okoye adwuma na papa na yele ni so ne mo oni memeda oba ne ne man scholarship by Joseph suro nyame Psalm 111 verse 10 osi nyanse mfiti ase ni nyame suro etu suro nyame a na oba bo naked ya ekura on touch no etimi de me husa eye me nso hwa a osofo Kumchacha me suro me ko hia ye ba me dwane je me kra nkwa obi anko be ya pepa na no ho ana ade no so na efe Kama. Emi egu so no. Eni ahwene Eni pa sister Jai. Wan hwe yi a obetiti bi yedi. Ba wi ase anya ade efe bi ade. Awe. E wona ka den se me pentam na me de me ja na wokofo me ka ko. Uja na fam obi obo deliverance am obi auto form. Da bi ni de no de anya wo sheda. Wan se deliverance ni o mutuo. Ya wode ya wonkronkron shada ade ne sa ko bi. Ade ye wo obi o shada anso teto. Wono nkronkron emfa ne senka no ono ana wono waka ne ho ene wate ato eti ye wo 2 different ayi sister ne de ono ana shed Adwuma ne de ne ayi de ye sheda ne bi sa wono ani madwen woni tirim sa wonim se be ma oye be ma
a wo sisi wo so sabe osof kumchacha metiwe enye zomi ne wo me mo ena enye ponsuo moja thank you it is sofo ya na to da bi ya yes man of god me ye man and son of god na ebe ka ho we god ni furu wa man no wo adwuma eye sofo ye ni pa sofo so brem obrem ohiti eti wonim say sofo brem sofo brem say sofo brem aka pentecost sofo na yela 5 ka Assemblies of God sofo na yela 5 Presby sofo na Methodist sofo na yela 7 sofo brem thank you eti edu ba bia ese wunya self control so wonim say be ma me matofo mo a sabe me ho apa na ahwenie na me chese wo shape pa so owo anim wo akire wo sheda hwe no ana wa so da bi me se wa ba me chi 2 times 8 minimum no uni no original what to say yes owo anim e wo akire Stanchat and Bakris defender and striker owo bibia bi so Stanchat and Bakris what you say na Stanchat and Bakris yeah, and the defender and striker owo anim wo akire oginem na what to na sister Jai o hwe na say no wo samboa. Oh, devil is Bronsama din kuku. Because so what's the okay makai? I think said last week. Papa bi akoto send ne yere a wonyem. Menim so what is story now. Papa bi a waware ne yere na esem so ba no apanyi se ya wonya bi afa na wanya. Owura afie na ne yere ne yere na fu eboso ene sofo na yere ne kwana sorry dan pema chese o mabo mo ho adagya. O ma so candle se candle na ye romance candle se ya kwankyere candle ye nim na esi na papa ne fa camera si na yere ne so sama samo hwe me yere ma hye ne ka wa wonyemo one ne sofo dampem ne ma o mo yenie ama sesi ya sister no wakosen ne ho ama one abofra na wonya woni ni nyina afiri mu meni aba nti wo bi sama se ne bisa wo sase aden na ema ebo adwaman a eya na ye mo wanwan be ma de mo wo ho kwan se mo bo adwaman aye fa camera because o ha ema o ma bo adwaman dodo na kunu fa camera si wo mo so eye dede but ye ma no ko si ekunu na se ye ho kafo o bo adwaman ye fa camera si wo mo so mo dede e nti ne ba ne sa kraman ke ni pe nye news ni paka kraman a news kraman eke ni pa enye news sa wo twam wo media you can say thank you any Onua FM ha na don se kraman bi aso ni panan na wo ka enye news kraman ye adwuma no ba se wo twam sisi a Onua FM ha na don se nipa bi aso kraman mu a wo nwuye na wo rena se da ne kura mo benye news eye ade bi a eye mystery eti sabe yan ya mamrem akanfo ne Ghana fo amamrem no obema tumi wale mienu e wale me nsa ene ye nan e depend wa ho wode sika by ya mamrem no won so oba ne kun ye mienu da won se oba kun ye me nsa da bi da eti na ne ma bi owa sa wo ya John chapter 8 okay wa tama falasifo ne koto oba bi a wo bo adwaman no anka kire Yesu si akoto na adwaman bo eso pe the word eso pe no so nko na be ma ne butu so a wo him ne pa so sawom awuchi wo ba ni be ma no sa nya ba nkwa na bo adwaman enye be ma ade no wan fa be ma na ma so ba ni nkwa na odi ni begina Yesu anim e ka se akoto ma mi we wo adwaman bo so pe eti oba e walefo de me osofo Kumchacha oba bi a wo ye walefo a wo tumi ko da ho e ba ba wonam eti so obi ye na wo 37 Emma Beman no woda no wonya baifo a na chese de yati wo no woni maame wata wo hom ye pe yes nti de papa ne ye ne yere no ne kwan so o ye ne de o fa camera si ne so e video no e posti mama nsanyi na hu ne yere a wonyema deja ene sofo na deja ama nam so ama ne yere rasen ne ho akum ne ho nti sister okay na nsese ko video no mama nsan ehu by simple ne so obafi ya wonja na wade na onko oba walefo de hwe kurom wa yewe bemma bia wo kurom wa a woni ne yelete awo me yensa enan ana bemma bia so woni ne yele ne ma ekodi ne test akoye test akade be si wiase no dana ade echinya ne wiase sei hwe bemma bia ka so woni ne yele ne ma fo
akodi ne test akoye test minu abade ye besinya na se ma ho na se bro sam ofri heaven no aye to ne to edi ntrum no nipa wo hia ne first ye oba ben enye if no hu ne first yes enya Adam no hye na Adam ko hye ne se Eve ofie na ko mimi hu ne se wo woni di papa no hye Adam kwan no so na o se me yire wo fie wo ko yi ase be ma no Dabi sako o se me yire ko wo fie ko na wono aduane ne ko pa bidi me gidi pa se Adam no na bo papa ne pa because oba enye ni pa bo ne sa Adam ne bo ne pa sa den on ko na yire wo fie dia ahofe dia mpasa me kenyina se so hye aba na o hye abe ma dia soft Kumchacha me kan se be na me wo ka bi sabe na macho kan nanim ni akire say fear woman and save your life enya ma nyina me the caution e yaba wa enya ma nyina by fear woman ebinom and save your life so person wonyi nche wi ase a oba ba me wonyi ache ana person won kwatwa so a oba ba ma won kwaso atwa twa ewi ase nyina kora hard criminals pay wo wi ase kora so kwa buro kira ya de ma na che won hard criminals pa ya de man de cho oba ne be CID ni ba na wone wa betena wo be wale no wo de ka wa be hye no aborofo ne kora de ye bitumi ne wo 3 4 so wonim sa na wo gada wo information nyina na wo de ma state no wo no betumi atena 20 years et fear woman and save your life fear woman tina woni dan na samwa mate se woni wo issue kaka e fear woman ya bia na e different e den issue sa dan na samwa de say atesem keke any atesem but meni ni issue sa dan na samwa ne be ka se obi a wo be ka se oman ni mu aye din bia no wutise ena me be yi na no because dan na samwa won hweba ono woni ba on hwe wo faase ena woni wo faase on hwe nua eti wo hia wo bi ti se dan na samwa na ye ka so oman mu aye din de obaba ba keka yen kwasekasem eti de obaba keka yen kwasekasem on hweba ana aban wote so ama ne contract ana wo ye eti yenya yeti we yeah ene petrol 1 gallon me waka bi eye sakuya me bought tank na eye 22 million 2200 3 days na san me waka ba ko ye fra na Chevrolet Camaro me bought the tank ya ene na 1008 so atiase cars ya me use no me nua ba me bobi ya tank ya the yellow color 1005 aya 3 days na san eti no se dinosaur mo hweba ana wonim sede Ghana ya ka obi beka se Ghana ya den anka on ka te okan ya dabi anka on ka de okan eti wono wonam wo won hweba ana wanya na ya ma ne contract na odi nkwase asem kekensem honi nsem tantan eti me so Kumchacha me ni dinosaur mo ni problem but the okan na wo be kire ne se wanka say yes ana the stamina asa wa peka sadodo so kan Proverbs 9:13 woni masema wo David oso oba kwase bi apekasa Proverbs oba na oba woman Proverbs 9:13 Bible yes mebusam itirem kron enchichemu dumiensa oso oba bi oye kwase bi apekasa na niti ebone konso kwa wonim nyansa na chese dina samwa ya won kan Proverbs 9:13 dina samwa mpacho utia Proverbs 9:13 yes let's onja kasa no onya odabi opekasa adentina aban no eniema bi a ekoso system ni mu enye na obi pesa wo kan na dina samwa mom ne pesa obetake nipa no di ameka what you say sa obi eye freedom of speech pa obi to me kire na dwen MPP for kire won dwen a wo John Mahama mre so say oman ni mu aye de economy na sa ne yema nkoyi ana wo kire won dwen ansa na Ghana for dwen wadi beto aba ma wo meboa eti wo be kire na dwen a sabe owo right 100% so kire na dwen so this time no I so obi aba kire wa dwen bia na yeyi dan na samoa so me ye bronsam agent amaya bronsam agent dan wo kokuma se wura de obi so koka se meme ho enye fe na manim te se aboa we chimpanzee me ho nye fe da sofu Kumchacha na ne ho enye fe na menu aba o hwe me ameti wo ya me ho fe pa won se Ghana ha no oba ne akoda nya asema
ya ne nipa nyina kotai wo ba echi saa de ne yenyai enye me pacho mo journey Facebook live. We are live on Facebook. So for pacho to so. Eh spirit bi organ say oba ni be manya asema na nipa nyina akodi oba nchi enye ebia na oba na asem nye de sabe sof Kumchacha mete wo fefefe na dan na asam wo beka se meme ho nye fe na manim te se chimpanzee asede yen o dan na asam wo so wonam we wonan nye wonsa nye omomanye okonye wohwenye watikonye wafronye ubabi anye wonam wonom a wonan ese ntontom ena wo de nam so for Kumchacha abotre na abotre won de odi matem no de won kan chen sa abotre onu di matem sa memanim se chimpanzee wo social media na hwa me ameti we ya memanim ye chimpanzee onim ye chimpanzee ho afa bebre hwa dan na samwa da wo benya be ma power te seme wo be da ne so no ne ho be ba 1000 anu kure na me catch I tell you the truth da dan na samwa benya be ma what is a soft Kumchacha or bed done so. Now, about 1,000. And when you're bema, I know sent it, Kurata some cent here. Not a touch in the caca. Obenya 500. No, about 500. No, I'm a catch on. Let's all just say, oh, Shabby maybe to sell that. Dabby, and then I can't ask 75. Dabby. Oh, once that one number one. Media me on you know. Me coming. Me one come here. Me to say 3 coin. 3 or qua within the limo. Tezi me foul. Trot me foul. Or the foul and apple so yam. Soft Kumchacha, I'm an umcrum. One come here, I mean count. Or come here and I count. It is an echo. I want fair. San echo. So for saw a president for Ghana. Pachon. Hey, I didn't ya. Bibia soon see me coin. Ghana constitution say. Would be 40 years ya ultimate president. Obia uncle prison da. Obia what dream da ho. Soft Kumchacha ametiwe. Uncle prison. Me ko prison da. Ena me wo no. Me wo 50 years. Eh no ho fe. Oh, me you so sweet. So handsome. And so beautiful. Pa. Yes, 50 years. Eh no you look young so. Yes. Ena na nsen kura na me swate. First no na hu ma basa be ka se mpija dade. Menye bi da. Ya me extra o. Menye bi da. Eti Ghana constitution ni bibia nsi me kwan se. Ya so obi anadwe mu da wo. Me so madwe na mu da wo te sa America fo kwan wo manisura. So bibia nsi me kwan se Soft Kumchacha me gina se ento abema me. So 2024 me gina mu. Ya party ni ye KPP. Ye Kum People's Party. Kum. Yes, ye be kum here. Ye kum kom. Ye kum ahochele. Ye kum corruption. Ye kum bibia. Ade bia eye wo hawo no ye ba be kum no. Iti ye ba kum. Yeah, kum all the way. Kum all the way. Kum all the way. Into why bibi also ye bia for the process. Ye go process so. Okay. Ye go so. Now over is be hwan. Enu ye. Enu ye. Say party akase ye kwara obi enyi de ode na eba anyway in vice. No correct. MPP fo enyi won de. De oba say ye Align, say ye Kennedy, say ye Baumia. And obi a onyi say NDC kwara say obi enim de oba. But me sure so munim de oba vice. Omo ade omo benim. By unim na ma public ya unim. Okay. Na e dey na ka say we bo kwaku monsami. Oh, on the young friend to young call the question no. Lay now name na young kono aso. There be nkasa. On say who say I say utie me. Metie o. I say bi akoronfo aba ofie. Na wa ma woni shoot. Na ma ya won apagya won sa. Ma surrender. Thank you. Emra nkyere se tutu bo. There be the we je bi. Okubro sa mo ohun ba bia opagya ne nsa. Ana ohun ba bia o lavo me. Ana ohun ba bia ofre me Kumchacha. Ano se be ye boso me yensa akora ne me ne ko program o ayi okay FM. Eti woni pade o calm me down. No watcha so. No watcha so. Sa na me life it. Yes. Okay. Now your supporters obey president. Me na me kwa na me yele na ko. Oh so your honka for it also no suji tum say me pese obey first lady dey ya. Na say me ma obey dey first lady no. Dem say bo ha pese ne kunu be yesa. On kan kire na busuafo
ɛne ne busuani oyɛ ne nua be ma sɛ ɔno mom nyɛ saa me nyɛ ne busuani why oyɛ nyɛ obusuani na me yele busuani me yele busuani oyɛ keke aya me yele o mama me eti ma take me decision so me decision na ma take no adenti na ɛsɛ sɛ ɔsɛ no de bi so no ne fa adwene adwen nyina na yɛ ne ɔba afa ti bi de adwen kɛse o adwen kɛse mo afi no wakasa sa adwen kɛse we yɛ adwen kɛse na ɛsɛ ɔ support me sa prophet Kumchacha me yɛ president sa wan support me na wo bogu dia na de sɛ nya adwen kɛse ai no kana ko on fa asɛm nya asɛm thank you oni ho adwen papa thank you han na wi aso on pɛ sɛ ɔbɛkɔ nanim obi a pɛ sɛ ɔkɔ nanim thank you I love you intine sɛ wontie o yira asɛm ɛnyɛ sɛ mentie ne positive way mentie ne negative way o se bi wo ha wo de obadwen sɛ yi o batani pa wo tenchen no hwɛ a o se ade we die ade a ɛnyɛ nso no wa o guilty conscience your guilty conscience yeah ebe kyerɛw sa ade no thank you enye obi na ebe kyerɛw sa ade a wo nye on say to da bi nso a wan hwɛ yi abrabɔ mu utumi take decision bi eye good wa mo ho mpaya na wan nye nyame won so direction di pan so betumi abu wa bam as a vision no kre akwai sɛ Ghana boy ekobo ebi mo si ye beba ntem ye mantem o ha beba ntem na ye mantem me de me bom pa sɛ e ma ye mantem sɛ me your man bapa yes sɛ be yɛse okonfo bɔne hyɛ enkom sɛ kuro nse ya wotem bi eti ɔwo ba ɔwo mfe nkunim die mra me mpa ebo no ɛna o de ye no to nkyɛn nyɛ mpa ebo na ebo football me bom pa ye no sɛ wɔn mfe nkunim die mra no ɔwo nyire wɔn wo nye tireni na wɔn mo bɔ ne yie ɛsen sɛ wɔn kɔ a ɛto akɛseɛ na wɔn de da ho a wɔn hwema ne di ma no normal lose focus thank you sɛ yakɔ baabi Brazil ne deɛ keka ho bebre yakɔ ho saa nneɛma ne bebre a wɔn kɔ a ɛto akɛseɛ kɔbɔ bɔɔl na atale to wɔn kwasa sɛbi kwasea na atale to wɔn kɔ ne waba mo to na ɛnyɛ easy so kɔ sɛ kɔbɔ bɔɔl o kɔ sɛ kɔbɔ bɔɔl so ball no enye mpaibo training ni volume my voice ball no enye empaibo David ya betumi di empaibo adi wachi eye by all say borofo we mo kan sen so for there o kan what you hwe me David wo kan na me akọ borofo na ma prevention is better than cure prevention is better than cure yeah prevention is better than cure. And prevention is better than cure. And you cures. Debbie. Okay. But that's it. It's your bomb pie mouth now. Cototo papa so. Yes, you from pie ball and more ball. Yes, so did this a ball so do to him. I do two or ball. But the pound of Corona Wakwaji do no. Why didn't know why? Obelusu. I didn't know my drone in a bowman. That drone in a go man. Sa we ni pa wa na wo bobo ni piako sa aduro ne be hye go a ka ye de ball ne to me de na aduro na de ball na koshim so ati ase obi agi aduro o de ye adwuma wa nye adwuma aduro ne discover brem Debbie thank you modembo mo ahweyie mo no crepa no eti me believe bibia mpaibo but ese ye bo na ye bo mamo no na mo so no mo yele mo ho ebobo no yes sisi mo de ani asa hunu ani sisi mo de ko hwehwe mato akese ani nufuo cause we ja ko bobo ba ko ne ama $100,000 eno kura ye bonus hu ne ofanye yes eti ebedu baabi no say ya na on be bobo no na on be kwa ba ena de anuguase be ba na ye nye cap na yesi ya sami mi be ye president na ye sa na be ko na metwam we jabo no bo ye betwam ne de ya be hye that na say country be no wa ye mobo awon ti ase amoti ase obi di police 30 years akọ pension na ya money 4 billion 4 billion in new currency ni yesen 400,000 30 years in police na obi ye doctor 25 years 13 years akọ pension na ya money 300,000 400,000 na akọ football Baya bosumi ene bosumi mi no na ya ma $100,000 ene ye bonus any scare keka wo bebre na akwa na akoto papa so a na enye o ma ni sika na yese no oba wase ya jiska no kra ye lusu sika no
yes woman sika eti se me be your president na sa na be koso a ye betwam na ye de se scan sisi hospitals ne ye de amansuo ne ye de amankane asen se mo ba di se ska kase ye we sei na so be president na nyema bi enko yi bi abetumi atwetwam ebi ne bo na de he oh me nua ba ade bi a ede mfaso beba ebeka de ye beba enye se ye ba ya na ye betwam ye bewe ade ye de mfaso beba na ye be maka de ye we aye kwan mfaso ma no ene ye betwam Ghana card e betwam na e be maintain Ghana card e good e be maintain free education say it's good. It's good. Yes. And a day be maintaining. Oh. And your man, and I'm saying, no, I just say Brenner son. A Brenner swan. I just say a Brenner Esson. A Brenner swan. That you shot the Ababo man, the more man. That is a year for one. A Babo pa. Eh, no credit. We wish in this song. Oh, me vision it. Yamima won't win it. Do so. A bark or 12 and the amount come up. Oh, KPPD all the way. And your bar, Kum People's Party, your bar. Adia Bakoa, soft Kumchacha, but they be you for no. Or be any one more behind dying 1 year and 2 years. Every month be a and I will be to Yadanka. Samra way or once when you're Juma. Yanni de Beba. Every month be a Yawagana hay, or be to meet time $10,000. Now what they are calling dying 1 year. Abraba quan to a Yadia woman accident womb, Bibia womb. Na 1 year so no any accident no yale na efie wura bi akoko a ede so obi okoyi awode akoko ate so obi okoyi efun so ntoma apagya na betiti so obi okopagya fun daka no abegina wo wasi tu free me dem dabi ya ba bosumi bia no obi abetu ya danka e ya be samra efie wura bi ntumi ni 1 year 2 years KPP all the way ya ba abo say e duty free. Hey, KPP. Hey, na say bi o Togo duty free. Yaba ye. A prison for ogun one prison na e wo Ghana e ko be 300,000. Obi ko wi a mobile phone 100 That's what them. Yama ne 10 years. Obi ko twa board ye duro. Yama ne 15 years. That de bi ya aban efidi no e ma na aduane di. Da bi ya de won be ye kua. So ko Malaysia for the mefen ye patrol. Edi abe eye ne mapa ye de prison fo ni nyina be yekua age obi asebe wadi obi ewu aboni tuo robbing case any niama bi a rape any case bi a eden wako wi abode banche na ya de wako to prison 10 years na aban asan fidi aban ni na eboka etino KPP all the way kum People's Party ye be kum hia na ye kum kom ye kuma ochele eti medi 2024 medinam na da no na me kasa wo baabi akwa bi frɛ ya ɔsɛ me qualify mo kan sɛ qualify sɛ qualify na me fa me ho me kan brofo no na ma mo na mo bre mo kan sɛ qualify obi obɛka sɛ bia wonim nyansa wa then also won qualify me mo adenti Mami ekuya don kokora agina. Na me ntumi nyina. Obetumi agina. Odika agina. Me na me ntumi nyina. Obetumi agina. Na na do sabi wonye nipa tseme. Oye nipa tsesa wa. Joma ma nye nipa tseme. Oye tsesa wa. That denti na me. O be frɛ me. E wo radio so be ka kyerɛ me sɛ on qualify. Hwa. David. Radio so kora de me frɛ me am consider. E YouTube ni social media. E wo no masland. Me di watamama. Wo be ma nya adwuma wo yia. Me na me ka kyerɛ. So nim na se wo bie wa no kasa asem na ese me wayi me yefri nipam ai me di watamama emra kura se wo qualify it na wa wotenchen se won qualify yes ya na radio so de ya na me ba me consider nkrofo me ba bi a me to me bomb pa ya social media YouTube ni Facebook e wo no masland so ati ase etuntumi me kasa enkyele me me na me de me ho na me se megina me stand o ha wa na so agina bi no eno enye o problem sa me kwana me nya makọ enye o problem Liberia president no a footballer ene wa be president Ukraine president no a comedian wa be president so we've got all things are possible eti eno nya o case sa me nya na me nya eti mu de mo ma me nkọ na me so me ba soft Kumchacha
mama mu obeye best achenana do dan kwa kufu ado amamu ibenya bibia fofo enye fofo say MPP amamu ene nana do amamu ne de won bedwa wonwonum enum dwa ne doso yet iskaso enso akomo de Ghana nyo ohia man Ghana nya awom kire man ena won dwa wonwonum a te se be ma wa hia wo ba foforo wo pe no yeah ena akodu den the whole world population equal 9 billion 9 billion China for kuta be 1.7 billion China population say China population na China population 1.7 billion population a what China no ya suade na bisa say China for a ministers na yesen America for and I 370 ministers. America for ministers na yesen. Great Britain. Ya papa na nado dan kwa kufu ade no nyamfo obedi akonya. Ghana population yesen 30 million. Ya koyi ministers 110 ministers. Mese matu kwan akwa abrochile nko a 10 countries ahofe. Okọ UK, Eko Holland. Kwana koshe MP F bas kwa adwuma F3 kwa adwuma Ghana ha deputy minister akore kwa yi Land Cruiser 7 police motor 3 yanto aba ma KPP na KPP mra ya mebo man no why o metesa ne o mama ye nyina ne ho toye ene so fu Yesu moja ba captain show no so o say ewiase be ye den next year day enemy ha ne friend so fu Yesu moja Haya. So for Yesu moja. Menti ni dinda, menimo no. O Ghana. Menimo no. Eno se de. Ghana be ye de wiase ankasa. O me menti obi dinda. O se wa ba de bi ejensa. O come to kwa. Ya come de owo soro cheme. Ana wone me yepe. Da entokwa na ye de. Sa o kokan obi a owo low a. Ya se ono be fa me ho atrende. There be on different way. Trending. Ebia, nani pani minimum. By no minimum say your friend, sir. So I say, Ebia, no minimum. No minimum say your friends, and remember say, Mecca same be a bay and to the young quayin. Why? Okay, trending. So for trending, trending. Mempa trending. Was oh, yeah, so for science celebrity. Yeah. Say yes, you crown a celebrity. No correct. Oh, but start now blending no because it's not easy. Was it Eddie? Software science celebrity. You can't celebrity as sensing. A popular person, Obi Uncle for looking up to him. It's yes, you know a celebrity, and now when you celebrate. Or a celebrity. Yes, you baby, I say, Odi 30 years, and you're born as 33 years in free as a coy. Yes, with the 3 years a penny year in Yamajuma, and so I conquer we are singing 3 years pe, or the conquer we are singing. So I say, yes, we fear with the in I fear the Asamians. Philippians 2:19. Was here near your boy yes with me? I was sort of for assassins so for any assassins for will be our cotono. It years to crown a celebrity. So for Kumchacha, so here Abraba Wobo, and said they will see impact in the society. Bible wouldn't pabe na do ho beto no say oh me hwe me ho dia me se ni pawe. Aden na bisa mesa. Oh, there be say me who am who say I will say Peter. Me Peter me ka Peter ho asem na me hwe so for Kumchacha. Me hu ni say so for Kumchacha why say Peter. I say o pese wo di matem. Peter wani nye ne ho. There be I say o per cassette ye bisa. Oh, there be fa I say o pese o ka bibi say Peter no ni abotere. So no twetwe nkrofo aso. So for NS. Oh, there be say on say me ya wise. Enye school ne me nyansa. There be da. Enye tikesiye ne me nyansa. There be kra. Etikesiye nyansa ne me ya ade so amekon. Ena me ya wise. O kan sem kwa me ne ba bi a wode ko. O party say Peter. Na otwetwe nkrofo aso. Ya say me say Debbie. Nye ne sa na me. Na ne say. Dem say me ka say. Ese itembusa wan ka say o hwe o ho a. Bible mu nipa ben na ade ho betoto no. Ena wa wo ma me bi. Dem ma bi o me say me Debbie say me Wona akobo Peter din. Ena ma twasa me de me ame ho ye. Me mo ame me say Delilah. Ma me fa me ame ho ye. Delilah ntu so Bible mu nipa ben na ade ho betoto no.
na obey ya wabo ni din eh radi so Kumchacha da bi obey ya wabo ni din no yo oba papa and Mary my say Mary because me hwe me ho a me fa me ho ka be ma de ya na say my say Yesu ma Mary patch also yo me so Mami fa Joseph. And I was here suafo ana say den. Bible mu nipa be. Okay, Joseph. I didn't know fa Joseph no hu boni ya no suro. No dwane boni. No dwane boni. Yes. Enti me suro boni, me dwane boni. Boni ba na hu pe. Me di sofo ye nyamdwuma 33 years. Mfie di asamiensa. Onam kurumu a wate me hu ade asembone da. David. What is soft Kumchacha wants and one that? Say, will be soft Kumchacha, Jimmy Sika, so I am a zan, soft Kumchacha, or baby appear, and I want to me at that. What to be that? Debbie. Down me call so be so, host to Nibis Amas had them own year Jumana. And I'm so on fun a yellow test. Neither never to me, I'll be doing one dance, I catch them. A year Juma pa, me so part 24/7. But me show me who ye. Me show me who ye. Me for backward and tram came. Me ye serious. Me show me who ye ba na fa ka hia na da bi me ye obi a me show me who ye ankasa ahwe ye sa kuromu wa what sof kumcha me di sof wanya no mfie du asame yensa asofu wo system nyina wo wagigi di nyina ye nkola but unti sof kumcha acha ho asembo ne da David ana unti bi da ade ba akopɛ na ye nkrofo ka edo kora me mo wonka ade ba akopɛ sofo na no ya me am so me hwa ama no nye ya I don't know what's on ya I don't know one say we as obi a kan ko bi ya John chapter 8 31 to 32 Jesus say you know the truth and the truth shall set you free. Yes. And I can Proverbs 12:1 Bible so obi odo atenetene do nim de na obi a wotan ye nim kan o ya boa sabe memi ko to test Bible no Genesis to Revelation kwere nyame de acha me ni nyina egu metire me ko Bible school da John 3:27 obi ntumi nya de me ya je se nyame de firi surama eti me no me ko tu na me de acha wade eti mia me hu a sof Kumchacha ma no nya ya bye obi say anwa ya ne de me nim ebi ana Bible test ebi omo no wadwene na enhye da nkɔpɛ enti no hu ne sawa no ana da bi ya Bible test na me de be ma okay said ya me kan Proverbs 9:13 oba kwase ya bia pekasa eti ebi a eye test na me de be ma why sofo uso na pese oye sofo na wonyi ne ye na o pese obe ye sofo oh me so nyina na me pese me ye sofo pa enti me tena Presby Mission House Presby sofo kura ka kire me say da che wura de be ye dwuma yes cause na asofo die na nkasa no na me pe na mani je ho eti no me so nyina no na me pese me ye sofo enti me be na atinya me ne o tie ne no ache o tie ne na asa na wo ware na asa ware asa na o tie ne no na dia awade ho nsam ko a Debbie pese me bisa oh Debbie oh na me ba ho afa no enne na me bisa say so ka se won ware wa ware na me se na wo ka wa ware eti da foforo ne ase da kama wale ho ase ese fa no nto nchen ese bebubum ebe ye frafra ebe frafra obi nche da ntia ase aha ti da foforo ne ase da kwa eno wade de da na si ho yeah ya wade issue na ma teach afa wade nso ho sa asofo bebre program on kom nyina akore free sofo maamefo hey yes one day me teach afa wade ho ama sofo bi ba ha last week o se Ghana mra no en favor ware for mema ya brochire nyina oh okay brochire nyina emma ene nkoda ye favor won chi mema nse wi ase nyina akra ena meka brochire ba bi ya sese sabe wuti we manu sisumna so menu nya asem sesi ya na eba radio so na TV so a obi afra ena sof Kumchacha wanye ni ye ena wanye ni ye ena ni pop akofra wo radio so no wanye ni ye a ebi a ese nkana ne wanye ni ye fo nkwa na beto aso nkana ne ba akofro ayi a o mu na edi so so ade ase sa na tie obi a emfeval bema ana sofo ene na yili nya asem na eba public ya sa wo ye sofo na wo de ye desa den atiefo na etie fure nyina wo de ye be condemn eye too bad ba ye nye ne sa ya ye nti asem ne ye hwehwe asem na ye mfa no korento ba bi ye da Kaiser de ma Kaiser eto da bi ano ye oba ba na asem nye de na ne de ye nye sa de ma me ya wo ka se wo wale wo bi a
one sofo bi akọ yeah one sofo akọ adwaman is too bad eti eto da bia ya ma ye mfa brem ne nko ema mema bema bia ne na yili nya asam kora aba radio so a ana eba public ya hwe obi afra no condemn bema by oto bo ase na ohwehwe mu yia ka ba se bia bema ne de eya enso se asantefo wo bebi a wongu onsi bema nsu enso da bia yesugu yeyam etina emema wugya ma mo na man ne bre omuntumi nkyere omase da yentumi nkyere yasem da bia ne yen yesugu yeyam bema na numaduru anyo da bema na numaduru anyo na yesugu yeyam oba ema wo bibia oba betumi edu public na ha na wo kyere ne diem wo kyere mu wie ya na wo su motion osu no obi aba obekondam obi ara ho na obi awra ho mema nso yesi yensu ene yesugu yeyam yeti ama mema bebre anya stroke what them enya bp enya sikyire yade esem na bro mo yes bebre kura wu ntam ena bebre nu maduro wu onye mo fere so mo be kyerem onye obi oya matured enkyere ni nsem enkyere no eti oya ose na maje me nkwa saade ya no yenya sa asem ba oba ni be mentam a ya yenhwehwem na no kora no yemfento esen sa wo de ofre ya ena sofo ne nye kumchacha nye ena kumchacha wanye ena da bi me bible quotation mi o proverbs waso obi a ofiti preko jeje na ubu aten ententam no sabe wo ye jimifo what you say wa wo je o ma judgment na wo fiti a jeje e wo bra sorry so tie ha no tie ha e wo bra wo nhwehwe asem na wo de why no bible so ye jimifo eti ye hu saade ye no pa beboa why etiefo safe no watu ni na ha ye onua 95.1 ye ne prophet Kumchacha ene bo enkomo ennei so yo bia pentembu ebu atan a bomodene ne ja obi na sembe to anim a wotie banku no watie nifa na wawe asem no ebetumi kura nka wotie wi anka kodadwene ho asana di moya ba nyina ho no ma emma judgment onye temuafo prophet Kumchacha me pacho last words for your listeners last word nyame hira wo nyina na ma me kwan na menya ade bi ba ko me no me boss bi tie me wadawroma na nyame ya adom a memenda ebe ye kwa yie e wa afiduyase Asante region a eye me boss a otie me aha na ne papa ene dafom eye na nakwache ampem na nakwache ampem afiduyase achiamehene afiduyase achiamehene aka kwache echampon ene dafom eti memenda ye nyina ye kọ afiduyase aha ene Mr. Champon a na yele ye Mrs. Janice Champon a Omega boss ene oye Omega boss eti anwo fe de America a osof Kumchacha America nyina nsa memenda me kwa yie se me wie na me se wa yie dia na nakwache ampem afiduyase achiame ehene edafom eti Mr. Champon eni na busuye nyina la osof Kumchacha me mam shedin emam yako Mr. Champon the whole family eni abusuye ni nyina Omega boss ewrade inshira awon fe nyame inshira long life enya wo dia amen youth ni nyina ento abema me ye president kora ma create adwuma ma youth youth eye obetumi afa me number no wafre me adwuma ni bi yesisi dan okay yesisi dan it will be a aiso onima dan wo adwuma ye aiso to tie aye friend Tyler mason carpenter steel bender welder painter POP plumber obi a onima dan wo adwuma ye bia no ya onfre osof Kumchacha so ofre me a mamu adwuma ama waye me ye president kora me nkrofo adwuma ye me ye president it wonim dan wo adwuma bia ya na wonim dan wo adwuma ya wo ye contractor na wonim dan wo adwuma bia ya bomode na frɛ me na me prophet Kumchacha me mu adwuma me number ni ye 0542 51 another 51 and 28 0542 51 bm 28 0542 51 5128 so frɛ me a ade ba akopɛ o frɛ me na yesofo me fie wure tu me nye scam me dan ka
me nye scare ma sunsun pe wona momre by o fresh of Kumchacha sa wo ye oba sa wo ye be ma so for me nye adwuma me pese wo boa me na ma madwuma ye na me nye adwuma ye sa mo wa ne de metumi aboa wo so for Kumchacha me nye adwuma me pese wo boa me na me nye adwuma ye na ma madwuma metumi aboa wo eti me wi a me number no obetumi afra wo fra na ma fra me akodu tama wo benya me ena number ne ba ko so ye 055 802 1100 055 802 1100. Beautiful lady and beautiful, fantastic future. So for mommy, God bless you and God give you long life. Thank you, Prophet.